Atalo fatu I le ngang whaaloalo, lau mai mo mai fo I Samoa, le nei fo I tū lao le nei Esfreile, matango fie, vi ele lofa malanga le leo le tua, e iai le nganga maulunga wa tātou taunu mai fo I le iwai o le nei aso whai ngā luenga mo si tātou tino. Fi taitunga, whaiva mtiute, e me se fo le tātou walawina wale tau tua ino Samoa. Tulanga le whaatale le lei, wale ka le sike visina umam taitai e ka le si taitasi. Mai se fo le pai o Samoa I ona tulanga whalupe, Samoa nei matunu mamao. A pe fo I tulanga whale malo, mai o nao se I o nei use I pa I uma, I tūtino uma o le tātou whainga malo I mtanga luenga, whaalapo putonga tūmoti. Atalo fatu le ngang whaaloalo, tātou porkalame fo le nei, teimi o le tātou malo, e mai se whātaltanoanga ma le TUSITALA, ina ia longolongo puia li ipea, si o tātou o tanu e ala I matau pu uma. O lo tula I mai le taimi, ma le taimi, ia e ala I upu whai o malo, e mai se le atina e eno si o tātou o tanu. Wha malo le ono sai, ia wha malo fo le papale, a malo fo le ngā lui o tātou whai valo whirima vi ia le atua, tātou taunu mai le a tātou le whai o le nei fo I masina, ai me se foi le tātou tau mua a mata mo le ngā solo atu I whaua wina le tātou ngā luenga le masina fau. Whatalo whatua le ngā whaaloalo, pa ia male maulunga le tātou o TUSITALA, ia te uto uma mauto whaiva a wale wala wina le whalauloina, televise whasalalau, newspaper, network SS, malolo nsai, pape foi le tātou walesi le tātou malo, tātou press secretariat, mal tātou savali, tātou televisia le tunu. E me se tūtino umma paanga le tātou malo. Malo se whamanuia. Ia, o manatu e whaalauloa fo le tātou porkalame e whateranore nei. Ono tulango nisi o me tā ua sa whono air ka peneta le solulu. Ia, me se le special na to e whaiana nafi. Ono le tele male ano no ionisium tā upu lau te tele. Lo fatula iai inga ma fatula ngana. O mtafa yoi fight tono mtanga luenga fala po tonga le malo. Laso lulu sa fa unga fono ina il tatou ka peneta. Le toe fa wina o le tolu masina o ngā luenga fa lea mo a wala tele I o poru masavai. Am tangal ni o te whai ungal tau sanga lente nei mele am tangal tau sanga nei leo toi whiriwhiri ka peneta e toi wha awau le pol kalame nei mo lesi tolu masina. Awala uma main road tal tato malo wha visenga inai se tupe whasu tolu miliona, whasu tolu te sima 5 miliona mo poru sa vai. Tolu masina leo wha awawai yana iltel tonunga e am tangal tau sanga, whaiungal tau sanga o teimi ia, o loo maale ale el tau, ma le ua whaiungal ka peneta. Ave le whaavanoina o tupe whasu tolu tesima le 5 miliona, e whaawau wainga luenga ale pulenga o lau ele, e mal pulenga o la telempe malanga inga. Mai o le nei lava ngā luenga, ia o ngā luenga o loo whasavali luma o nuu mawhioanga. Lo tele tūlanga I le tālusanga pea o le saunga le mu. Me se whilawa ingo ta vale I te tonu e le ngate le taulanga nei. Ia alu mawhale o nuu mawhioanga. E watu ai fo I le tālusanga, pa ia malmamalo I tū malo uma, o lo ngā whaia tātou ngā luenga whaale leia nei. Ia, e mana o mia lava le lalango ifo. Ia mamata I tūr taimi po a fo I aso e whaatino o toi ngā luenga nei al tātou mtanga luenga o whemalanga inga. Alona lua ua whaatuina le tātou malo e tasi o komiti whaapitoa e mataitu wina le tūlanga le nei o le awina mai o loa mai fafo, importers. Matūlanga o lo whanga I o iai le calculating o tātou tiute po la fonga tala whengai. Import duty and import taxes, GST, ma mea umawhapena. O mta upul nei leo se mta upu fau, bua leva
o na whiangai le mata upure nei ma le ofisa o tiute. E le o lainga tutusa le tūlanga o le awina mai o whamatalanga sao. E ala I invoices o lo o mai ei le fuafuanga e calculate tai pe whaavasenga I le malo le tiute sao e te tau ona tutongi mai I o loa, ale au whai o loa mai tonu le tunu. O lo iai mo di maulau te tele, e le o ngā tusa ma lainga tutusa le lei, ia wha maunga o invoices o lo o mai, e iai invoices e mai e maurulunga, a iai fo invoices e mai ua matua le tali tonu ina lava. Ma o I, o lo iai le mai tau o le malo, o I e le o ato o toa ai le koleti ina o tiute e te tau na koleti. Ma ua iai nisi o le au whaipisi nisi tau aloa ua lewa nei le tātou o tunu. O mai tau ina e le o lainga tutusa, le ngā luenga o lo latou whaia. Ma nisi o kampani whato au mai ana nafi, ai o mai, te le vabe le atina e ina o latou o loa. Ai o lo tu la ina me lea le o ngā tusal tōni ngō latou tiute, ma tiute anisi kampani nei. E re ngata fo I lea ua mai tau ina, e le o tutusa le totongi la fo ngā isi whaipisinisi te tele. Ma isi whaipisinisi e lilifa I o loa au ina mai fafo. O lo winga e iai le taritonunga mau maututu, e le o levo le tūlanga o le whātusa ina o whai ngā tauvanga a le au whai o loa, o lo o mai e o loi te tonu. Ma tau o le mafuai o na mawala lalo isi o loa, mawalulunga isi o loa, e a mai el tūlanga lea e le o tutusa le quality, ia ma le tūlanga o le whaasanga tonu o le value o loa. O le komiti la leo whatuina nel kāpeneta, o le komiti la tau te ilo ina umma, ina ia whaamaunia umma invoices o loa ne e mai fafo. Mua, ina ia maua umma ele malo. Tiute ma tax e ta tau ona maua I oloa umma e whauru whare mai I to tonu o le tunu. Paule nei o le whaalangolongo manga o lea e whaatuatua I ele malo I tātou tupe maua e tina e Samoa. Ina ia mawhai ona maua umma tiute umma malafonga umma tau o loa awina mai fafo. E tina e Samoa. Peitai, o lo mai tawina pe ia inisio kampani o lo whaala o lo wha. Ma ia ilo lal tūlanga nei, o le ato o tō lato tiute maua, lato tiute totongi. E mafuai o na maua la lalo tau a lato o loa. E whatusa I le mea o lo rilifa I ele lau tele. Ai lato o lo wha maoni e lato performer invoice o lo tū mai teimi uma. Mai ua levan tā upu nei. Ea o leisi ma tā upu mai tawina, ua televave le atina e no isi pisi nisi mai fafo le atunu. Ma va ai le tūlanga ua te tele lato atina e whaima le tupo lato business. Ai a mai tau le taxi le to leti, e le tala whea ngai. O le la ua whaatūlanga ai le komiti whaapitore nei, le task force nei, o te taitei whono ai, e iei le minister tupe, e iei le minister tiute, e iei ma le minister o la fonga. O le ama taituina le lei tūlanga. Ina ia mawhai o na maua uma tupe e te tau na koleti le malo. Ai meise la fonga e te tau o na koleti le malo. Ua matua ave fo ia il komiti le malo si anga I la tau e leto e mana o mia ai se tangata ina te whaia ni winga e pelongi ai le mtanga luengo tiute, pe la tau te pelongi ai le mtanga luengo la fonga. Ma ua iei fo I ona tūlanga tiritira mo mau I puipuinga ma au lape o tūlafono. E le te tau ona tu e tupu Palemia nei ua lewa na tupu mai. Ia e peisa whaatalinga tuli pe wha mata alo I eile mtanga luenga. Leo whaile teimine nei, ma e mauti no ai. O le ao uma tātou la fonga tau nao, ma uma tātou tiute e te tau nao e wheso soani I le tūlanga. O lo iai le whamoe moe o le tunu. O walo na hola tina ina. Ua toe whamautu ina le whiriwhilia o le pulisili o le tātou mtanga luengo whamsinongo whanua maswafa.
ua toe tofia ai le fionga ia pari tele John Taimelelangi ia e whaawau na tute mo leisi tolu tausanga e veai o ia mpurisi le whaamsinonga whanua mswafa ia o fufuanga lava whal malo ia peon fia lo tele ngā luenga lo whatatia e mine nei o mana pasia le malo wha te sima le iwa miliona e ato fuli umai le tātou ofisa o whaamsinonga a o tau fio whais whale tonu me whale whaamsino ma e tau na whaile a wala lea in an emergency situation in a vave vai aso le whapea e inga luenga le whaamsinonga ia o whais te leo whale tonu whale le leva e tai ia o lo iai pea le au lape ma lape o tūlanga o le maintenance program monitoring ma me whapena ia e le whai o na whai TTI le nganga o na memorial whaaftai le u tue whitwhilia o na tele tūlanga taun wha uma ia mwha ngai o i wha tūlanga no le tātou whaamsinonga me tau na iai ua amataina le tāpenanga o le whaamanatuina o le tātou tūtotasi pasialo i al kāpeneta le komiti whaapitoa mai whonoa i le asongafua asau nei whatulanga i le polkalame mo le tāpenaina o le tātou tūtotasi i le nei tausanga mo le silfia le tātou tunu ia ua tāpena le tātou malo tāpena whaalelei le tātou tūtotasi le nei fuafuaina tātou te toe fō ia le mea sa tātou iai mai tausanga ua tola. Tolu waso whamanatu ai tūtotasi o le tunu. Wa tapena fo le malo i ona tūlanga uma o le aso le nei o le aso e te tau o na tātou manatu natu le lei ai. O le aso na mafu ai o na tātou ai whaleseu mi tātou sao i mao mali e. Ona o le ngaluenga sa whauao whaupo e tātou matua. Ma lea sa saino lea ua la lata i le ono su whātau sanga. Talu an tātou tūtotasi. Peitai, wa alu lava uma le tolu aso sa tātou mai ei, tu aso, tasi aso, afa aso. Ea, o lea la ufirifiri le tātou whainga malo. Tātou toe fo il me sa tātou masani mai ei. Tātou ua tapena uma aso le leie tolu. Ea, ma tapena tūlanga sa masani na iei whaafifia ngā le tunu. Pese, siva, whairipu, tau wanga savali, tu ngā whautasi, kirikiti, whalea itu, tau wanga pese Samoa, siva Samoa, maururu, ia whapena fōin tātou tu e whatau, wal tātou sāvavali atu i tau teimunu. Wal melen tupu nei, ia o te iau sāvavali u mai teifato a parade ai lumole. Wale tūlanga, ole ena ia i lumole, teimie whaile whaalo. Awaso ia. Nai tau silfia na tātou altingi apa i nei le ele whaune tau ai tai o tātou sāvapati. Ele i vai ei tupulanga whauia o mai teimine nei. Ai sa tātou sāvavali o mai aso. Tātou te whaalolongia lo tātou tūtu atasi. Eo na aso te manatua lalo o mō puru isa i. Paul mea sa tātou iei o le tolo, o le lopa, ma le motu. Fia o matangata. Nau pete lo amalan whaleitu na i le tūmo le fau. Ai sa maua le nganga o le tātou tūtu atasi. A tātou manatu natu mai le aso tāua mō tātou. Ua whātulanga ina i fōi, ia e tatala loa i aile tātou whalefono. Si fia le alu ngā luenga le teimine i whaafau o le tātou whalefono le iai. Toi whai le whalefau o le ofisa o le official fono, the main office of the Legislative Assembly. Ia ma whai le whale mo whai pule whaita o mawhangati. Ia ma tūlanga i teimi o taringa malo. Ia wa leto sisi a teimi ne masalo wa ova ma le sefuru luas fultau sanga. O whai i a tau mawhanga whai pule i tono whale i. Teimi nei, i re tauntua tupul melna. O man whaafsenga le malo. Tino i tupe whalelei eil whalefono, whalelei whaile whalefou o le official fono. E ma le lua tesi vale valu miliona, o le ato e whausia o maile whale sa mo tele. Le sa iai o le lua whaasanga kalapu. Wha swafa e le swafa o le urua i whafonga whetalai o le malo.
ma utau pule tatala ma mena i le taimi o le tātou tūtua tasi. Ia uwha moe moe i fōi o leo tō fia le komiti o pine tau o loa le tātou malo. Ia e ave ia i la tau o loa o e sa tele le lato ngaluena. Sa whai na leina maua le tātou tūtua tasi. Ma o le aso fōi le tātou tūtua tasi. Ia e tufa o mai pine tau o loa nei tātou te manatu ai i la tau mo le lato sao. Ia sa whai mo le tātou sao le tonga. It's going to be a national day, commemoration of our national day. Na i o tātou wha manatu wai le tū tāua. O tātou tau ni lifa tere le tātou o le anse te e wha mangaku le whioki o risia wari i kaua isia kungu. Ai kau wha ngalo e na asa ina le tātou taua. Tātou ma wari sa o le tonga. Ia len tātou whai nei tau sanga umai lalo le wati. E tāua. Ai wata tau tātou vai National Day for Samoan Warriors. Unheard Samoan Warriors. Iai nei tō ina tu lou ni pine da waki ma moe. Namula ulu, Asiata, Tangaloa, Malaya ulu. And all the names that hasn't been recognized and respected well. Yeah. O manatu na o tātou whainga malo. Ato o se tātou tueti utilo. Iam tātou wawa ai i le tū tāua. O iai fol tūlanga e whaapine ai le liki kiri kiki sa moa. A mātou whono nei mal tātou liti kiri kiki sa moa. Nau kau kiri kiki. Wa ke ia le o ki ait kako kiri kiki. We left it out. Ar kako kiki sa mo na to sirfia tele ala nga upu. O le tālonga le tunu. Sa whai ei so. Sa whai ei poula. Ia ma tele ei a inga fau e mau ai. O le la to e whatu la i mali tātou kirikiti sa mo. La ule lei tātou malai kirikiti. E la wawe whai kirikiki pālangi e kia i kirikiki e lau samo e mo i ar kirikiki ngā kako. E la sa mātou whono nei male sosi kirikiti. Fiongare li presidente ia fiusiolo. Ia, o le a whaile li kirikiti le lua vai aso ele i o te singafo. A mau o lori siampini o li kirikikinga. Ia no mailo le whateltari o le la vala uria li siampini mai Amerika Samoa. Vala ufa bitoa le sairi ngā siampini. Tasi ma le lua mai Amerika Samoa. Vala ufa bitoa le siampini mai New Zealand. Vala ufa bitoa le siampini mai Australia. Wala ufa pitol champini mai Amerika. E no mai le final nei se lakta longa mania. Ya so ye tot. Within these 3 days ole tato tuto tasi. Wa mai afoina o molanga tu tuira al vasolente atu nei ya o mafoina o tal sangal ko vana. Wa le falla to tu nga fautasi nei a pelila. E no fatula ye. E mafaina mato wala real to top 5. E la kere ro piki po ile la muangir ku nga va le la faingil top 5. E no mai lole nei tato pingi me tato vai nei. Ia pe mai voi la to e faise la to hita wa la to mo fai pa voi technical le la to ba. Ia le foi la ta pena tato fai tasi nei fai foi tu nga tato. To ta pena tato fai tasi, ta pena tato kurula, pao va alo. O tu unga uma na lela tatu ta pena uma e te whai. Te leilo po aini si wha i di pu o toe te toe. Salo pe toe au sala i rua la toe mai sa vai. Te ailo ia sa ngone, te leilo ia sa maunga, te leilo ia sa potu. Ia ma le tele ni a aso ia o ka le maupu wha ili. Oka le teo tele, te leilo ia pesenga o toe po e whai la tau. Ia o le au lotu asfitu. Ia au mena, e vatul wha manatu o le laval tātou teimi toi 5 masina. La tā pena le lei, ia ma tātou fuafua ia wale tātou waso whapitoa lea. O le wha moe lava ia male mai tau sa mua tātou tue tā pena se tātou tūtō tasi le lei sa tātou masani mo tātou. Ia le nganga, o le nganga ia tātou manatua e tupulanga. Mana tua tupulanga la iti le teimiri nei pe whaafea na tātou tūtō tasi.
mo tātou vai I le tā ua, ma le wha tā ua, o le tātou o I taile mea na sisi I o tātou mātua le fua. Ia, ma le mana tuna tunga tātou te mana tua pea. Na lātou taulanga, ma le osi nā taulanga, ia, na whai mo Samoa. Ia, o lea ua whaasolo le tātou investment mo le tātou valele. E to e watu pel whaamanatu, o lea ua tatala le tātou iutosi nei. O e uma e fia whaini a lātou share le tātou valele, ia o lea ua mata mo samo nei, o lea ua tatala le abanoa, e a fio mai le tātou iutosi nei. Whaasolo le tai lima se lau tālanga I lunga, pule o le mawalunga. E pe o le tātou tala le na whai lima se lau tālai a mata, mo sa mo I nei. O lo sa uni le fontanga I le whai unga le masina le nei, le au whai sao whanga uma le iutos. Amaia, o le wata pena le ofisa, ma le fionga le minsta iutos, e a mata lona whaasolo atu le tātou wha moe moe le nei atunu uma lava o le rarolangi. New Zealand, Australia, Mamelika. E o atu o ai uma tangata e le mawhai o na le stala mai nei. E o atu e ao I tupe ma le stala tangata I fafo. O le wha moe moe le na le la whai. O le wha moe moe foi ina ia iai le tūlanga e le te tau tūlou lava. Nanga o tātou wha lele wha tau mai Amerika. A whaila atu e mai nei investment atu e sui tupe tu ave fo I te le feo ia inga ma te le tupe lusi. Alfa moe moe lava ia o ai le stala New Zealand, whail te ngā tupe li utosi New Zealand. O ai le stala Amerika, whail te ngā tupe li utosi Amerika. O ai le stala Australia, whapena fo ia ta ofi le extension rate. A olo le teimi e la whanga i ui whatango tātou vale le ma mea lua tu sa o al tupe mea la iai. Instead, o le mai nei to e liu to e ratu e fo. O taranoanga umana na whai le tātou kapeneta. Ia, ma le fufuanga le tātou iutos. Ini o tātou ta alo ma le poto le tūlanga le o le Feiloa'IGA e umane walusi e le tupe le extension rate. A le stala, e le stala mai umai nei. I le tūlanga I nei mauwha ilonga I nei oe, ma lo uswafa, ma lo ngoa, ma lau code. E pei o leia I le teimi nei o le lave maua wha manuianga le tātou paisau whanga uma le iutos. O le se senga la mal tātou company valele. Ia, e iei wha manuianga lau whaisea company valele. Langa o lea la particular lauto investment I le valele. Valele, e mawhaina maua lau tupe whaasili, ia pe a maua le vaenga pe a umal tausanga. Le ngata I lea, ngai to si fia taipei o le mea voi lea a elele le tātou valele maua au points. A whaputu au points e maua lau ticket fua. Ia pe tau ngofie le venga o uta, ia pe tau ngofie fo isa wento ka, pe tau ngofie fo isa hotel. Air points. Whamarianga umana e maua le tangata I lalo le Port Kalame a le tātou valele. O le afu ato le mataupu nei. E te share o le valele. E le tauna to e lele I sisi valele. Sa mo umo lo lalampa pao ia turu mamau. Ia e mauti noa e te lango I lau valele o le ie lau share. O ina e mauti noa ai. O le maua lau whamanianga muri le ngata I dividends al valele. Ai maua lau whamanianga pe ele le so o le tatou valele. O le whamoe moe le na tapena ai le tatou malo ma le tatou kapeneta. Tūlanga o le tatou share o le valele. Ma e iei le taimi. A tūlanga atua ia mata atu I New Zealand. Au Kilani. Wellington e Christchurch. O le au atu mai sui o le tatou Spross. Le whatūlanga le Port Kalame. Whatūlanga I no ngā tupe. Ia tustupe. Ina I mwhai nao uma share I lātou. O lo o tāpena ina le whamoe moe le tatou investment le tatou valele. Tātou whai ngā palota, ia, o le nā ua sira le tātou o tunu I tūlanga o le whaamawaianga. A le sui o vaisingano no me la lua. Ia, e mei se foi le whaamoe moe o tue sauni mo le whai ngā palota. O no leo whaamawai I le Feiloa'IGA
mai le suitu to tasi a nga i le ainga le fast. Ma leo ta pena i nei le tanga luenga. Whainga palota, le whatulanga no aso. Tu whatasi ai le whainga palota sa whata mōmua. Ia mawaisi ngano lua. Salo e leo toi mamao o nei le so e te tau wai o na whasisila lo ia le fionga le whonga whitalai. Lunga le sāwari le whasara launga tau waina a matata penanga le viso whainga palota. E foi tūlanga e pasi al kapeneta i le sa. E le whono whapito al kapeneta i le afiafi. Ina ua mai ai le tātou sa pati e whai tūlanga o mta upo e tauna. Ua pe toru nei mta upo e taranoa ai. Ona o fufuanga lau te tele al tātou